Nanang, adi jek semengan sebuah stasiun mirang radio cek nau sajan nanang nih. Wayan ngulgul Nanang gen. Nanang kan penggemar lagu-lagu Bali Sujati itu ya. Napang nawang masih deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu. Nih Nanang kermirengin acara Rat Srinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang. Adi setiap minggu. Nah, pak sing wayan gagal paham tuh ya. Rat Srinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Srinadi. Animisi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oke tuh nang, milu sih nang, milu. Terbaru saking Radio Srinadi FM. Dase tembang terfavorit ring acara Rat Srinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Srinadi FM. Nyabran redide jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking Rahasia Margi Unarais Marapura Kelungkung Bali, Sira Sesi Naupitu Srinada FM bersama Srinada FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rajang semua mendengar Srinada FM, salam hangat rakyat Indonesia. Kecunduk Serinadi yang Serinadi siar Putra Kusumaring acara Rat runtutan tembang Bali. Namunin rainane makin puniki ring rahina rediteng pinangal sane kaping Pitu sasi September warse doang talis lai. Dan pastikan pendengar Srinada FM jagi rindu tiang puniki pacang atur uning yang ditiang dahsu tembang sane sampun presiden ranjeng ring acara Rat rentutan tembang Bali rainane mangkin. Untuk punika pendengar Srinada FM langsung yang mantan aturang ditiang sane menten ring posisi nomor dase puniki tembang saking Kiss featuring Yesi Diana Pahit di Duri. Dase Abang sing manis di awal, pahitnya di duri. Ayam diolas teragu, di hati ini tuah ada kamu. Coba aja tarik nafasmu, tuh perlu buru-buru. Tiang selalu di sini untukmu. Ayam beli cinta kamu, pelan-pelan akan beli ukir namamu. Coba jaga lut hatiku, rasakan detak jantungku. Malam ini akulah milikmu. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Apang sing manis di awal, pahitnya di duri. Ayam diolas teragu, di hati ini tuah ada kamu. Coba aja tarik nafasmu, terus yang perlu buru-buru. Tiang selalu di sini untukmu. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Apang sing manis di awal, pahitnya
lantang. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Adeng-adeng yang nu ada waktu, santai malu yang lemah nu lantang. Apang sing manis di awal, Pahitnya di apang sing manis di awal, Pahitnya di apang sing manis di awal, pahitnya di duri. Sia Lo dadi beli metakon apa ke ilo suba merasa bahagia sesuka dini mekurenan metis panas ajak dah dua. Di yang sebahagia ajak beli di rumah beline. Dia stun penuh perjuangan, ne penting tiang tetap bahagia. Sandal jepit warnane biru, soal duit beli tu sing mampu. Yening cinta beli nomor satu, suba pasti tetap setia. Sandal jepit warnane biru, soal duit beli tiang nomor pitu. Yening seket munyen beli ke gugu, tu sing buit nyamit di sisi. Di yang sebahagia ajak beli di rumah beline. Dia stun penuh perjuangan, ne penting tiang tetap bahagia. Sandal jepit warnane biru, soal duit beli tu sing mampu. Yening cinta beli nomor satu, suba pasti tetap setia. Sandal jepit warnane biru, soal duit beli tiang nomor pitu. Yening seket munyen beli ke gugu, tu sing buit nyamit di sisi.
tu sing mampu. Yening cinta beli nomor satu. Suba pasti tetap setia. Sandal jepit warnane biru. Soal duit beli tiangan nomor piku. Yening cocok munyen beli ke gugu. Tu sing duit nyamit di sisi. Kutus, runtutan nomor kutus. Ilo tolongin je beli. Awak beli ni panas dingin. Enggalin je ilo ke rumah beli. Jani beli suba sing tahan. Mirip beli kedinginan. Ngainang dewek lima berian. Sing kuat beli, sing kuat nana. Sapu tebel beli suba sing empat. Yen ke dokter beli takut kena jam kebalian. Masih beli sing bani. Takut orang amah bebayi. Bisa ngainang beli salah tampi. Tua ilo nengidang ubadin beli. Ilo pindah ke dokter beli. Saputin beli, angetin beli. Pasti sakit beli nih hilang. Beli kedinginan. Ngainang dewek lima berian. Sing kuat beli, sing kuat nana. Sapu tebel beli suba sing empat. Yen ke dokter beli takut kena jam kebalian. Masih beli sing bani. Takut orang amah bebayi. Bisa ngainang beli salah tampi. Tua ilo nengidang ubadin beli. Ilo pindah ke dokter beli. Saputin beli, angetin beli. Pasti sakit beli nih hilang. Yen ke dokter beli
Masih ada sesi nomor Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ring posisi nomor bau sampun metilar puniki ring posisi nomor kutos puniki mendengar Serinda FM saking bagus parijade panas dingin. Oh ya panas kalau dingin nih kan ya. Hingga sampun metilar tembang nyanyi lanturan ditang sane mangkin mendengar Serinda FM sane wonten ring posisi nomor 7 tembang saking Mananik bagi ngelahang beli. Runtutan nomor Rasa sing kana banuturan liang bahagia jani di kana tiang bisa ngalang ragan belinis tak tersayang jadi kurang nanti yang nyalani tis panas sejak dua. Tiban bemakurenan nanging sayang beli sing tain makuan nu cara bidan dugas marema tunangan beli sing tain berubah ya dias tuneraga subangalapiana rezeki bayar jatuh materi nanging ngalah beli Thomas sepas wecan widi nawani pengertian cara beli sing tan lempas teken janji setengah itu do hati sama beli sayang sampun stateng utama yang keluarga astung kare iraga kebicayan keluarga bahagia.
dalam runtutan. Yen gula Jawa imbohen roti nak mula saja kang nyamlung nyudang hati. Yen jaja Bali imbohen unti tongai nang jani beli jatuh hati. Ada nak bajang tu jaga ganti tongerana yang jatuh hati. Kulit putih abang kang nesa dalang sik abo alantang sing misi merebonde. Body seksi kadi gitar Spanyol ngainang anak wanita cantik. Nolak cinta Bali.
Dedane, Presida mirengen siaran internasional Radio Srinadi FM, ring www.srinadifm.com. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Kelungkung, telepon 0366227705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Kelungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party. Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job. Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya nggak ada duanya. Nih. So caramelized Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau. Mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Runtutan nomor. gas beli tekenyam batang tresna lan sayang beli kapining tiang rikaleun tu galang bulan magyeani rasa yang daya tiang beli anu ngerasa yang tresna ani bemekelu kecampahan sisan tresnan beli bidan mugi ten malih mepalasa sayang beli, tiang cinta beli, tiang rindu beli,
jodoh dia, Mogi beli jodoh dia. Daya tiang beli anu ngerasa yang tresna, ani bemekelu kecampahan, sisan tresna beli bidan, mogi ten malih mepalasan. Sayang beli, tiang cinta beli, tiang rindu beli, tiang mekita dadi gelah beli. Mogi beli jodoh tiang, tiang sayang beli, tiang cinta beli, tiang rindu beli, tiang mekita dadi gelah beli. Tiang sayang beli, tiang cinta beli, tiang rindu beli, tiang mekita dadi gelah beli. Mogi beli jodoh tiang, mogi beli jodoh tiang, mogi beli jodoh tiang, mogi beli jodoh Papat runtutan nomor. Petange jani dini tiang pedidi, tanpa ragan balik hidup sepi. Dini ragama janji sehidup semati, ngoda dadi hati beli ngambolen tiang mewali, beli mewali. Kidem kedatang ragan beli ne merawat.
Dedane, Presida mirengen siaran internasional Radio Srinadi FM, ring www.srinadifm.com. Aku FIFA, aku FIFA. Ada kejutan ditutup botol. Aku FIFA, aku FIFA. Ada hadiah tak terduga untuk semuanya, semuanya. Ada mobil, emas, HP, dan uang miliaran. Aku FIFA, murni sehat alami. Aku FIFA, aku FIFA. Ada kejutan ditutup botol. Aku FIFA, aku FIFA. Ada hadiah tak terduga untuk semuanya, semuanya. Ada mobil, emas, HP, dan uang miliaran. Aku FIFA, murni sehat alami. Mimi, kengke nih motor nih. Jeng ngerosok senyak greng. Badah, motor kuang servis tuh Gus. Beli. Mai aja beli. Ini motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos gumi nih loh. Beli males mah kalau di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak Suba ada bengkelannya nyaman. Bengkel Srinadi beli. Hari Minggu anak tetap buka. Beli sing perlu takut mat ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Ah, seken tuh loh. Free wifi. Mimi, cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerere bengkel sane lengkap, murah tur nyaman. Bengkel Srinadi One Stop Service. Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Telepon 0366 251 96. Asik, kita di pantai coy. Aduh, panas tahu. Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih. Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk. Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya. Eits, ini aja kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Air kelapa mudanya real cuy. Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya. Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget. Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Semua suka Just Juice. Dari Wingswood. 3.
debu seng sayang di hati tiang icaning tuah daragan beli debu jaragu sing ada kan tiangin kono duanin ragan beli nak sakhan tiang sayang nak sakhan tiang cinta sing ada aneh lena tua beli di hati ajak jani tiang kali ajak jani tiang kali maka bercakragan beli nyujuh terasa sujati iraga bali jani tua iraga bali jalanin terus nane suci tua tiang cakragan beli beli debu jeragu jani beli di hati nengai sata terindu nak sakhan tiang sayang nak sakhan tiang cinta sing ada aneh lena tua beli di hati ajak jani tiang beli ajak jani tiang beli maka bercakragan beli nyujuh terasa sujati iraga beli jadi tua iraga beli jalanin terus nane suci tua tiang cakragan beli sakhan tiang sayang nak sakhan tiang cinta sing ada aneh lenan tua beli di hati ajak jani tiang bali ajak jani tiang bali maka bercakragan beli nyujuh terasa sujati iraga beli jani tuah iraga beli jalanin terus nane suci tuah tiang cakragan beli maka bercakragan beli nyujuh terasa sujati iraga beli jani tuah iraga beli jalanin terus nane suci tuah tiang cakragan beli tuah tiang cakragan beli Siaran sesi nomor Srinada FM bersama Srinada FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Yang mendengar Srinada FM sedurung aturan ditang sani benten ring posisi nomor siki utawi nomor 1. Pacang aturun yang ditang duwun tembang-tembang sani sampun presiden metilar. Yang langsung yang benten ring posisi nomor dase. Puniki benten tembang saking Kiss featuring Yesi Diana Pahit Iduri. Yang lantur ring posisi nomor sia tembang saking Yante featuring Dek Leni Sandal Jepit. Ring posisi nomor kutus enten tembang saking Bagus Parijate Panas Dingin. Yang lantur sani enten ring posisi nomor 7 tembang saking Mang Nani Bagio Ngelahang Beli. Ring posisi nomor 6 enten tembang saking Uradi Masan Hujan. Ring posisi nomor 5 tembang saking Diva Ucik Mogi Jodoh Tiang. Lanturan litang ring posisi nomor 4 pendengar Srinada FM enten tembang saking Kesia Penny Curiga. Ring posisi nomor 3 pendengar Srinada FM saking Degapar 2 Mebekal Tresna. Lan ibu sampun keperengin wenten tembang saking Gung Mas Pemayun Seken Sayang. Yang pendengar Srinada FM sane mangkin aturuna yang ditiang wenten ring posisi nomor siki utawi nomor 1
Tembang saking Jek Lempung Semog Selam Moglong. Lan pasti ke pendengar Srinadi FM puniki mulai jebos wonten tembang-tembang Bali alit-alit usan puniki. Utawi tembang-tembang Bali anak-anak ngantos Ringgala Sia Semang nggih. Sane mangke pendengar Srinadi FM puniki tembang saking Jek Lempung Semog Selam Moglong. Kirik belinya yang adi ya dia stun liun nak walek di sisi tumo kejang bagi beli sing berarti cinta beli tulus di tengah di sisi liun nak nyacadin adi kalah body bagi beli adi tetap ne di hati adi selam moglong mau imuh daki nanging beli tu sing jelakar gengsi ngelahang adi lan nyayangin adi singaro singaro kenai cinta beli nerapu sayang perhatian adine penuh kenai nang beli tu sing mengeluh adine mola, adine mola, ne moko moko, nak mula ala. Ya dia ton kulit adi badan sengah, kalah di body beli ke tetap nake, hulian sayang, tulus hati kan beli, hulian sayang, tulus hati kan beli. Nyacadin adi kalah body bagi beli adi tetap ne di hati adi selam moglong mau imuh daki nanging beli tu sing jelakar gengsi ngelahang adi lan nyayangin adi singaro singaro kenai cinta beli nerapu sayang perhatian adine penuh kengai nang beli tuseng mengeluh adine mola adine mola ne moko moko nak mula ala ya dia ton kulit adi badan sengah kalah di body beli ke tetap nake hulian sayang tulus hati kan beli singaro singaro kenai cinta beli nerapu sayang perhatian adine penuh kenai nang beli tuseng mengeluh adine mola adine mola ne moko moko nak mula ala ya dia ton kulit adi badan sengah kalah di body beli ke tetap nake hulian sayang tulus hati kan